الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah, mga palangwan haara masintuhan Rabbul Alamin, muna-munahi tukbal na to in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta sanglit iwan pudji kaniya amuin yari na isab kita biyusan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu manyo tiyo makapag-alop in kita niyo diha tempat mulia ini nisanda kumanlong talabay ring ha amuin screen in kita niyo makapasampay sin pangadjian ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha partulungan sarta izin sin Tuhan Rabbul Alamin iwan insyaallah ring ha taupik kam sin Tuhan Rabbul Alamin amuyin diin na imbya mga laong ta bawat sing kami dahing ha paliharan sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala inyad to hulat-hulat ako pa Tuhan Rabbul Alamin in taufikan ako pa amuin long ta maudo at tawagan pangadjian amuin sungkulong ta bisarahon ha duman ini. Muna mga palanggon ha kami Islam in kabyaksahan in kami long ta pagkakitaan sing kamo di ha tempat mulia ini biasin waktu long ta do mabiya ini malam Jumaat dua kami iwan singgol ko kalasahan ni Sheikh Alim Zakaria Muhammad sumakawa biya dagbos na katawag siya kakuhain doon lang nari siya makahadir amuin lang ta manifestation ini karena biya on jali kapan niya biya lang ta on bisita niya kuno lima tong pabayhain doon so manjari insyaallah subhanahu wa ta'ala pagkaya rin isab kita na hitoy na mo insyaallah subhanahu wa ta'ala inamuin pangadjian bakas na laong tabi mga kiatagnan sing kami tungod pa mga adab laong ta amuin biya nagbostag series na hadja ini biyayaon in song na mo bisarahon insyaallah ta'ala amuna in laong ta al-adab ma'an nafs makajarita yan laong ta pag-upiksa at tawakan pangaddatan sin tiap-tiap hang katao sarta pag-upiksa sinamuin ginhawawaran niya mangbiyadiin siya mag-upiksa magdasin ginhawawaran niya tungod lang ta paamuin kawajiban niya patuhan niya Rabbul Alamin. Tugtamo na to mga palangwan ha kama Islam ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap Muslim lamod ding ha mga pangahagad kaya kahagad sin siya sin bunal tuod in kasanyangan bukod hadja akhirat atau bukod hadja dunya in kasanyangan di harwahulaan ini amo sin pagtawon dua hulaan amo na in hulaan yari kita bihaon ini amo na in lawman sin dunya damikyan hulaan haadlaw kana amo na adlaw akhirat habuk ding ha mga lamod laong ta ding ha kaya kahagad sin mga Muslim sa bunal sin in kasanyangan madawhat sin siya di hadunya labi luwa dagpag haadlaw kana in laong ta parsa bawan hikadawhat niya labay ring ha amoy in pag-upiksa niya sing ginhawaran niya sarta pag-addak
Mangbiyadiin, inkaari niya magdasing ginhawawaran niya, paliharan, sinisya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Madawhat niya inkasanyangan, dihadun niya labiduwahad daw akhirat, labay rin hapagsutsi sin niya walihan niya. Pagsutsi sin ginhawawaran niya. Sa alta pag-angkat niya, hawaran niya, labay rin hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo siya mag-angkat, bukun lang tabi mga magtakabbur. Sa amoy in darajat atawakan pagkatao niya, di niya lumian. Iban di niya hirusdos pababa. Karna insiya, di real martabat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anak apo Adam siya, walakad karamna bani Adam. Parmasin Allah ta'ala sa wunal tuod. Dirihilan namo kamulyahan in anak apo sin Adam. So pagkadihil sin Allah kamulyahan anak apo sin Adam, dahil sabi ito, suwain anak apo Adam, maingat, mag-upigsa singin hawaran niya. Hari, long ta, mahinang par sa baban, hikarustos kanya sintuhan niya Rabbul Alamin. So ingkasanyangan, hikadawhat sing kita dihadun niya, dagpagpaadlaw ka na kana. Ini, ambok din hapangharad simbar iman, makawa niya, dahil haamuin pag-upigsa singin hawaran niya, laung ta pagsutsi sin niya walihan niya, labay rin hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, kaya kahakad niya raisab, sin in hikababa, sin darajat niya. Hikakangi, sin pagkatao niya, labay rin hapagsulang niya patuhan niya Rabbul Alamin. Amo ini in kaya kahakad sin kita, mga palangwan hakama Islam, abok din ha mga laung ta, kaya parat saya sin tiap-tiap bariman at tawakan Muslim. Kabalikan ko, sin ingkasanyangan madawhat niya di hadun niya labiduhad daw akhirat, labay ring hapangagad niya pagtaat patuhan Rabbul Alamin, damik yan isab inkajurjanaan niya, sarta inkahinaan niya, dunya akhirat, labay ring hapagsulang niya, patuhan niya Rabbul Alamin. Diha ini mga palangwa na agama Islam, dihilan ta dalil, in mga kabtangan na sabot takaina, karna bang paliharan pag-agama, mga palangwan agama Islam in pagbisarahan, di kita manjari amon long ta misara tungod pag-agama, in wayroon dalil tindukanan long ta sing kabtangan ta. Sabab nabiya na sinagi in pagbisaran tariha ini agama. Bukon pag-usaha, bukon lang ta politik sa pag-agama. Bang pag-agama, mga palangwan agama Islam, way rapat suway onting gilan sing kabtangan ta. Onting gilan sin tiap-tiap suara magwa ring harila ta, hadalil amuna ingkalam sin Allah Ta'ala, iban sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sari sa bang mga lang ta pag-usaha at pagbisarahan, na makajari kita kumawa lang tabya mga panghindo tungod pag-usaha, labay rin mga tao mo lang ta expert sila at tawakan amon tao lang ta lahala pag-usaha at tawakan mga tao biyaksa na mag-uusaha na madtukaw yan kanila, kumawa ka rin mga pikilan nila, bang biyadiin inhantang sinamuin lang ta pagparakan si pag-usaha inyad to wayron piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ramikyan, parihalan lang ta uno-uno na, guwa din ha pag-agama, inya to makajari ka kumawa, din ha mga isiw-siw na. Sumagawa bang tungkol pag-agama, mga palangon agama Islam, way rapat, suway ingkabtangan ta, timinggil, lang ta hadalil. Amo sa dalil pagbahasahon ko, lang ta na amunin kala Allah, wa kala Rasul, parman sin Allah ta'ala, iwan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So manjari ang bukding ha mga dalil mawasa ko insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palangon agama Islam. Ha amuin lang ta panghugutan ta singkab tangan kain na batwi ing kasanyangan madawhat sin tiap-tiap hangkataw ring kato niyo dunya akhirat labay ring ha lang ta pagsutsi singgin hawawaran amo si pagsutsi lang ko pagtaat po Allah Ta'ala. Damikyan in lang ta kajurjanaan singgin hawawaran ta dunya labi luwahad law akhirat. Laway ra isab ring hapagsulang patuhan Rabbul Alamin. In parmasin Allah subhanahu wa ta'ala, Qala ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Kad aflaha man zakkaha,
wa kad khaba man dassaha. Parmasin Tuhan Rabbul Alamin, tanto tuod lang sin Allah Ta'ala, nakadawhat na sin paruntungan in manusiya zakkaha. Amoy insyut sinya, liano an niya, ingin hawaran niya, napainain niya walihan niya. So, biyata sin Allah Ta'ala ini, lang nakadaflaha man zakkaha, tanto tuod nagparuntungan na, nakadawhat na sin paruntungan, in pagtagon paruntungan diha ini, kasanyangan diha dunya, labi luwa kasanyangan haadlaw ka na kana, in kasanyangan haadlaw ka na kana, amo na in maghula ka hasurga sin Tuhan Rabbul Alamin. Isyo lang sin Allah Ta'ala magkasanyangan yan, zakkaha, man zakkaha, amo in mga tao, nagsutsinggin hawawaran niya. In pagtagon nagsutsinggin hawawaran niya, mga palangwan haga Islam, bukod namon lang ta na maygo hadja, atawakan nagkuskusin baran ng hilog bihayan. Maksud diha ini zakkaha nagsutsi singgin hawawaran labi luwa amo inya walihan niya. Pagsutsi singgin hawawaran niya amo na hinang na parda akan sin Allah Ta'ala. Sarta long talaway ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin. Pag hinang niya yadto amo yadto par sa baban hikasutsi singgin hawawaran niya hikasutsi sinya walihan niya. Laban rin pagtaat patuhan Rabbul Alamin. Sabi in mano siya, di magtataat pa Allah Ta'ala, simusulang sin parda akan sin Allah Ta'ala, mga mano siya, sa lummi na mano siya, patuhan Rabbul Alamin. Amuyad itong mga palawang harasa, magkulang maglabi. Hati niya, mano siya, nagsusod sa ginhawawaran, labay rin pagtaat pa Allah Ta'ala, awasalang ko pagtaat, magad sin parda akan sin Allah Ta'ala, manahut maaslag dia akan sin Allah Ta'ala hakadar kakaus-kausan niya hinangon niya supaya masutsin ginhawaran niya labi luwa masutsi inya walihan niya. Adaplah man zakkaha parmasin Allah Ta'ala. In opposite niya isablang sin Tuhan Rabbul Alamin wa kad khaba man dassaha, tanto tuod nalusong na nagkalurian na nakadawhat na sin kalurian barkala-kalaan mandasaha intao amun Diyos niya ingin hawawaran niya. Diyos niya ingin hawawaran niya mga upamakon laong tanag Diyos niya palawang sin pisak ingin hawawaran niya. Hati na liumian niya ingin hawawaran niya. Labi luwa liumian niya inya walihan niya. Biyarin hantang sin paglumisin niya walihan mga palawang hakam Islam. Ipagtagon paglumi diha ini lumian niya in anggauta baran niya lapay inya walihan niya labay rin pagkupur maksiat patuhan Rabbul Alamin. Labay rin pagsyirik. Labay rin paghinang sin parkala wala dia akan sin Allah Ta'ala sarta in arin niya in ini ibadat sin bukon ibadat naglumi siya sin ginhawaran niya. Kataan sin kakahinang sulang hakabayan sin Allah Ta'ala sulang hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di kabayaan sin Allah tabang mo hinangon inyan himinangkan niya naglummi siya singgin hawaran niya labi luwa in lummian niya amunain niya walihan niya. So lang sin Allah Ta'ala wa kad khaba man dassaha ay khasira hati niya in mano siya yan nalusong na nalugi na Diyos niya yung ginhawaran niya biyawa ni martabat niya biyawa ni darajat niya diha dunya labi luwa dagpak paadlaw kana amo yan. Hati na hirustos sin Allah Ta'ala. In mga mano siya, sumusulang patuhan Rabbul Alamin. So riha ayat 2 ini nasabot mga palangon haramay sa manonjoki, batuy in kasanyangan, in paruntungan, madawhat sing kita, di hadunya, dagpagpaadlaw kana, labay raring hapagtaat patuhan Rabbul Alamin, hapagsut si singgin hawawaran, iwan sin nyawalihan, hapangagad sin parda akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan batuy in mga manusia malusong malugi sarta kumangi in pagkatao niya mawain martabat niya hirusdos siya sin Allah Ta'ala dunya akhirat labay ring hapag maksiat kupur maksiat kasirikan patuhan Rabbul Alamin. Amuyat ring katarangan mga palangwan hakama Islam laong tanaway ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amoy ito sambat ko intinggilan sin kabtangan ko kaina dalil matarang deng hapan man sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaro dalil mga palangwan harama Islam kumawa kita ring hakalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sumuno parman sin Tuhan Rabbul Alamin ini bilang pagpaanib sin ako muna hagin hawawaran ko lapay ang kita niyo katan mga palangwan harama Islam.
Sabab na nagkabtangan ini, bukon ini kabtangan sin manusia, kabtangan kalam sin mahasud si Allah. Bilang pag-ubaya-ubaya hakato nyo katan, sin ayaw tuod kita himinang sin parkala, hika juljana sin ginhawaranta, hika sunog sin nya walihanta waliyadu billah. Sarta hika mudarat kato dunya labi luwaha adlaw akana-kana. Parman sin Allah Ta'ala karo dalil, basahon ko, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattalahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yarija al-jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Amuyad tuin parman sin Allah ta suratul A'raf ayat kapatan pakapatan tagdua. Magkulang maglabi mga palangon haram isam in maksud iban makna sin ayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Parman sin Allah Ta'ala innal ladina kadzabu bi ayatina. Samun nato mga sila nang himuting ha mga ayat namo long sin Tuhan Rabbul Alamin. Nang himuting ha partandaan namo long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piuting in kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piuting in mga partandaan piatarang sin Allah Ta'ala kaniya. Piuting niya kahagaron. Di niya kahagaron in kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siya kumahagad sin aun pag-adlaw paghisab. Di siya magkahagad sin aun to'y pagsiksa dito haadlaw kana on pagtimbang sin amal ibadat mangi marayo timbangon hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin aun pagtanya halom sin kubur sin mungkar iwan sin nakir sin aun pagkaradyaan kahalubiluhan na adlaw kana ha mga tao wayron pag-iman po Allah Subhanahu wa Ta'ala putingon niya sab aun ding ha mga manusia mga palangwan ha ka Islam aun ding ha mga manusia nanghimuting sinaon inadlaw akhirat. Hapangatod nila in sila long nawang mapatay na kami. Mahinang na kami lupa, magkatumutumo na imbukog na mo, mahinang na kami lupa, mahudjal na in jasad na mo. Mabiya na hadya kita lupa long na wayroon na. Amo yan yung panghakasing kaiwanan. Sabab may nari magkakahakadak lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa taon pa imian daw na isyulong na inakadto. Aon na may talong na aon na miyatay nakadto paakhirat gimo magbalik mariyo na may kaniwat insyalong na hati niya on kita niya dito biha ini at tawakan aon mga pagtimbang biha ini aon pagtanya biha ini wayroon yan long na inyang katano na katakatahan nila hadya. Aon ning mga mano sa biha ini malumi pangatayan di magpaparat sa magkakahagad. Hawayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, mga palangwan ha ka Islam. Sumataod hantang si mga tao ng himutim, hakalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di magkahagad, hangkan na kakitaan mo, long ta magbuwang saro halom sin dunya. Di na mabaya magtaat, di mabaya sumujud, rumuko po Allah Ta'ala sa mayta, in pangatod nilang kabuhi na di haja dunya, hadlaw agat, wayron na kabuhi. Amo yan. So, long sin Allah Ta'ala, in mga manusya bihayad to, innal ladina kaddabu bi ayatina. Sabon nato mga sila nang himuting haayat na mo. Hawayta na mo, law sintuhan na bulan, wastakbaru anha, gaman nagtakabbur pa sila. Nagtakabbur pa sila, law nahisyo, inakad to. At tawakan biya rin kabuhi, talong na. Sing kita na hansul na, ay ikaw na, yakaw ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan yung kaunan mo, rin kau Hawaii. Piyaon na ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagausan sintuhan na bulan, min piyaon ko rin Hawaii. Namo pagkasabihin, aon papunon kayo mo. Bang nahansol imbukog mo, manjari punon magbalik sin Allah. Tibuukon, mahinang kaw, amok jasad na isab, dito adlaw akhirat, naroon nahan, in pagbista sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin pag-amal, sin amal mo. Amo yan. So, wastakbaru anha, magtakabbur pa sila. Aon kaiwanan, magkalalangawan pa. Kabtangan, hikakufur sin kabtangan nila ini. Bang sila makakabtas kabtangan ni, wala nila sayuhan, makufur sila. Bang daring habib pingatayan ng kabtangan nila. Aon din kanila, long na, ay ikaw na, ay naman bakulong na magsangsa, magtuwad tungki, magibadat. Wayra saan long na? Banging kabukaan mo long na wat aon narka, hadlaw akhirat, long wat aon narka,
at tawakan narkaon kawang kuni mag-ibadat, mangkuni maglimawak to. Laong na ayaw na. Ay nakaw masusa, mataod na laong na mga engineer na kaunam yatay. Yadto na laong na sila bihaon, laong na naghihinang na, butang nila aircon laong na inlaom sin narka. Bukon na laong na mapaso, mahagpay na. Kabtangan sin mga taway pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Wastakbaru anha, nagtakabbur. Sarta ng himuting hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon yan ng mga bangsata, imakasusa mga palangon na agama Islam, kabtangan nila, pagkaruan sin duwatay nga namo. Amo yan to, laong na mahagpay na lang ni narka biyayon, taga air condition na, mataod na lang na nagkamatay, mga maingat lang na mag-improvise biya ni biya ini. Amo yan, mga palangon na agama Islam, bukon na lang na sin narka, nakauna, mahagpay na biyayon, air condition na, centralized na. Yan. Ini ni mga palang wala nila kaya sayuhan, kaya na naman ingkabtangan diya ini. Kabtangan hikakufur kanila. Bang niya kan impangatayan nila, kaya hagad din kabtangan nila, but wayroon pagsiksa adlaw akhirat, manggura-gura, mangudyo-ngudyo hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, yarin bayta sintuhan Rabbul Alamin. Innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha sabun natur mga sila nang himuting sinka tanda-tandaan namo lang sin Allah ta salta nagtakabbur pa sila ron hayan la tufattalahum abwabus sama di maukab kanila in kalawang-lawangan sin langit wala yadkhuluna aljannata iwan di sila sin Allah taala pasurun palom sin surga hatta yarijal jamalu pisamil khiyat hingga bang makasud lang sin Allah Ta'ala in unta pakususin jaum. Hingga bang makasud in unta palunghag pakusud jaum ampa sila makasud surga. Mga palagwan harama Islam. In ayat ini biyada kau biyaitaan sin Allah Ta'ala sin mustahil. Imposible. In mga manusia, di tuod sila makasud surga. Sa may ta, wayroon kawakan mo jaum, malaggo din haunta. Di tuod makasud in unta, palunghag sin jaum, kala sin laggo niya. So, yaita sin Allah Ta'ala in ayat, siyabot niya, di lang na makasud, palong surga, in mga taon ng himuting, hingga, dual baha, bang makasud na in jaum, ay in unta, pakusud jaum. Bima na, biyata ang sin Allah Ta'ala sinwayro unto dababon nila surga hadlaw akhirat. Amo yan mga palangwan harama Islam. Amo yan in partong basan hiril sin Allah Ta'ala hamanga sila nang himuting patuhan Rabbul Alamin sarta nagtakabbur hari kumahagad habayta sin Tuhan Rabbul Alamin wa kadhalika najzil mujrimin indamikyan yad tulong sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan in partong basan hirihil na mo ha mga tao kriminal, ha mga tao mamhihimutin, ha mga tao nagkukupurma siyat, imaato patuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga palangwan harama Islam. Lahum min jahannam mihad. Dihilan sila sin Allah Ta'ala. Daing haapinar ka jahannam. Mihad kukulangan, hanig. Hanig, haapinar ka jahannam, wa min pawkihim gawash, ya atupan tiyatabunan kyukoberan ikukulangan nila daing haapinar ka jahannam waliazubillah wa kadhalika najzil zalimin parmasin Allah Ta'ala demikian in mga yad tulong nga amo yadin tung basirihil na mo ha mga tao anyaya ha mga tao mang lalaog amo yan mga palangwan harama Islam in katarangan sinkabtangan ta batui in kasanyangan madawhat di hadun niya labiluwahad na laway ring hapagta at patuhan Rabbul Alamin hapag sususingin hawawaranta damikyan da isa in kabinsanaan in kamudaratan jumatuhagin hawawaranta di hadun niya labiluwahad na laway hapag kupurma siyat pang lumii pang dusto sisingin hawawaran niya amuyad to mga panahon Islam. Damikyan imsumun ayat parmasin Allah Ta'ala walladina amanu lawan isab sinasabot kaina walladina amanu wa amilus salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha parmasin Allah Ta'ala arapon lang na imanga sila isab bariman imanga sila nahipo sin pag-iman patuhan Rabbul Alamin
kimakahagad kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kimakahagad hakaitan sin biyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palihalan sin akhirat. Kaya kahagad nila, wa amilus salihat, labay ng pagkahagad nila, piaragbos nila, nag-ammal salih sila. Nag-ibadat sila patuhan na bulalamin. Iagad nila in parda akan sin Allah ta'ala, amuntuhan piyag kakahagaran nila, iagad nila in parda akan sin Tuhan piyag paparatsahan nila. Sabay tabang ko nagparatsaya po Allah ta'ala, mamatan in pagparatsaya mo, suway rumag busagin hawaran mo. In pag-iman patuhan na bulalamin, amunay mag-ammal salih ka. Hangkanin ayat, di hadja magkabutas, natatapil hadja. Alladhina amanu wa amilus salihat. Bang nasabutin amanu, sunuran sin Allah ta'ala wa amilus salihat. Hati na bunatun in mga sila bariman, nagkakahagad patuhan na bulalamin, wa amilus salihat, sarta nag-aammal salih. Meaning, in bariman, suway nag-aammal salih. Damikyan, intaw nag-aammal salih, suway raon pag-iman patuhan na bulalamin. Amoyad to mga palangon haram Islam. Hati niya, biyata sin Allah ta'ala ini. In mga sila bariman, matan patuhan rabbul alamin, wa amilus salihat, iwan nag-aammal salih, naghihinang marayaw, la nukallipu nafsan illa wus'aha, parman sin Allah ta'ala, di namura isab dihilan atau wakan luwanan inabugin hawa simparkala, di niya marah, dati na di namu pawajiban inabugin hawa simparkala, di niya karausan, bima na mga palagon harama Islam, in parda akan sin Allah ta'ala, dia akan niya kay mo, kakausan ta sadya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sabay ta, dia ba ita sin Allah, la nukallipu nafsan illa wusaha, di namu, bang mga magluwan, di namu luwanan, in amok ginhawa, in amok mano siya simparkala, di niya mara, manikan yung piyara na mo ka na, insyaAllah mara niya. Amo yan to mga palawan harama Islam. Amura hindi makahinang, hindi makatukayad himinang sinparda ka sa tala. Intaway pag-iman pa Allah ta'ala. Intaway kabuga patuhan na bulalamin. Hatat karay ni ikaw taga kabuga patuhan na bulalamin. Taga pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maluhay kay mo ingkatan. Karna Allah ta'ala nagpaluhay kay mo. Ad-dinu yusro ni nara mamaluhay. Biyata yan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kabugatan in mga sila, way pag-iman pa Allah ta'ala. Kabugatan in mga sila, way pangahagad patuhan na bulalamin. Iban way kabuga, halawang bigi pangatayan patuhan na bulalamin. Sa mga tao bariman, maluhay in parda akan sin Allahu ta'ala hinangun. Maluhay mga palangon haram Islam. Amo yan, in baita sin Allah, la nukallipu nafsan illa wus'aha. Amo yan. Baita sin Allah subhanahu wa ta'ala yan. Ista'inu bis sabri was salah. Innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Parang sintuhan na bulalamin. Ado pangayo tuod ka mo tulong tabang patuhan na bulalamin. Hatungod sin pagsabar, iwan tungod sin pagtunay sin sambahayang. Pangindo ako pa Allah ta'ala, ya Allah tulungi ako, taranga ako, bang mayan ako, mahinang, matilusa, magsabar, iwan himinang sin pardaakan mo, lamiluwa in pagsambahayang 5 waktu. Pangayoyan po Allah ta'ala, sin mikipatabanggaw kanya, sin mahinang kauring mga tao, amoy in bukod kabugatan haparkala pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabay tanong sintuhan na bulalamin, innaha lakabira, karna inyan, in pagsabar, salta in pagsambahayang 5 waktu, lakabira, tanto inyan, parkala mamugat, parkala masigpit, parkala mahunit, illa alal khashi'in, sumagawa lang sin Allah ta'ala. Maluhay ra siya, magaanda siya, hinangon si mga tao, taga kabuga patuhan rabul alamin. So amoyad to mga palawan namin sa bangtaon kabuga mo pa Allah ta'ala. Aon pag-iman matan patuhan rabul alamin, maluhay kay mo himinang sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyad to mga palangon harama Islam. Karna sin pag-iman mo, pa Allah ta'ala, lumuhay ingkatan. Sa bang tao ay pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo pa ka in parkala mabugat na hinangon. Minsan maraan hinangon, mabugat da kanila. Masigpit da kanila sa meta, way pag-iman patuhan rabbul alamin. Biyaway ta na sin Allah ta'ala, di niya luwanan ng ginhawa, inabok ginhawa, malingkan parkala, amo rin kakaus-kausan niya. Amo yan to. Sa in kaluhayanda, amo rin tao taga pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato, hangkan nakawakan mo, inta o magsasambahayang 5 waktu,
magpapuasa bulan Ramadan, sila magzakat sin alta nila, amo rin mga tao tagapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, mga panahon na kami, sampain na binamayta, bang kawakan, kakitaan mo lang na imano siya, antilusan na, magwa, sudgwa, ding ha masjid, na bahain siya yan, ding ha pag-iman, saksi na kamo, insiyan, tao tayong tatapag-iman patuhan rabul alamin. Amo yan, mga palangwan ha, may Islam inbayta, kato sin aramata, batuay mga sila, nag-iiman po Allah Ta'ala wa amilos salihat salta nag-aamal saleh law sin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. So lawan sinasabot ta kaina sabon na tuod lang sin Allah Ta'ala mga sila bariman salta nag-aamal saleh wala namo da piyabugatan inamok ginhawa sin parkala amuin piya wajib na mo kanila malingkan amurin makakaus-kausan nila ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun apabila sila himinang sin parkala piya wajib ko kanila hakadal kakaus-kausan nila sarta iwan ka ikhlas patuhan rabbul alamin timukayad himinang sin pardakan sin Allah Ta'ala intong basin tuhan rabbul alamin ulaika ashabul jannah sila nayad tulang sin Allah Ta'ala in mga tao magtagda po sin surga. Masya Allah. Sila na ito yung mga tao, magkasanyangan, mag-inom makan sin ni'mat sin Allah Ta'ala halawam sin surga, magpasaddap sin kasanyangan. Dito halawam sin surga, hum fiha khalidun, arapon in sila bang dito ha surga, kakkal salama-lama, wayroon na, lawta ka bugto niya, sin ni'mat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di na sila manipas, din hanikmat sin Tuhan Rabbul Alamin. Sa mayta, tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, karna sin hinang nila marayaw. Amo yad to mga palangwan na may Islam. Dahil mga dalil na sabot ko, paliharan, lawta sinamuyin, kabtangan, hapanagnaan, sin ingkasanyangan, sin kita niyo, di hadun niya, labiluwahad lo ka na, laway ring hapagsot sa singin hawawaranta, hapagtaat patuhan Rabbul Alamin, damikyan, in parkala, hika mudarat, hika jurjana, hika bawa, sin pagkatao tadi hadunya lawiluwa hika pamugpugi mo hapinar ka jahannam waliyazu billah laway ring haamuin pagsulang mo patuhan Rabbul Alamin hapagkufur maksiat iwan sin panglummi mo sin ginhawaran mo lawiluwa sin nyawalihan mo hapag syirik patuhan Rabbul Alamin. So amuyad to mga palangwan ha may Islam in lang taring ha mga ayat na sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala paliharan diha ini amuin lang ta hamaudo ta mangbiyaning kita mag-upik sa singin hawawaranta. Damikyan na sabot diha ini mga palangwan ha may Islam. Para man sumunod sila Allah subhanahu wa ta'ala amo na in surah haupo-haupo. Memorize sa kising kita niyo katan. Memorize sing kita niyo katan. Amo pagka hindi magka-memorize inta umaas na wala pon bata-bata nahahapal nila ini. In surah ini in ayat ini 2 ayat da mga palangwan ha may Islam. In ini amin biyay tahi Imam Shafi'i rahimahullah. Hayway tahi Imam Shafi'i rahimahullah inagin yalong na law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. In kabtangan ni Imam Shafi'i rahimahullah long niya bang hadjalong na wala na intuhan Rabbul Alamin nagpanaog hujjah bayinat katarangan padduman maon papyapan jari niya pamano siya illa hadhihi sura malingkan inna paturun niya bayinat amura in sura haupo ini hatinaway na duwa ing sura na paturun malingkan amura in sura ini laong Imam Shafi'i rahimahullah lakafathum tanto mamarahina ini kanila bang nila kabogbukan hikadauhat nila na sing kasanyangan dunya labi duwa kasanyangan hadlaw kana kabdangan Imam Shafi'i bang hadjalong na way na duwa ing ayat at tawakan surat timurun puasin ini amurain ini tanto bang kiabogbukan sin ako iban sin kamo sin katan bangsa muslimin insyaallah ta'ala sumanyang nasyalong Imam Shafi'i dunya labi luwa hadlaw kana
Urin sura, mga palangwan ha agama Islam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabar. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, wal asr, diha ini si mapain mahasud si Allah. Ibut siapahan sin Allahu ta'ala hawaktu, hazaman. Si mapain Tuhan Rabbul Alamin hawaktu. In Allah subhanahu wa ta'ala, mga palangwan ha agama Islam, Tuhan mahasud si mahatinggi. In siya, magsapa siya ha mga parkala atawakan ha mga piyapanjari niya. Hangan sin piyapanjari niya. Wal asri, ibut long na hawaktu. Wasyamsi wadduhaha, ibut hasuka. Wassamai wattarik, magsapain Tuhan Rabbul Alamin, magsabot siya hangan sin mga piyapanjari niya. Inyad to, tartan to pa Tuhan Rabbul Alamin, makajarikan niya, in sumapa siya, haamuin piyapanjari niya. Arapon in kita, bilang ipon sin Allahu Ta'ala, di makajari ka to niyo in sumapa kita, bang bukun hangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Suway bang kita sumapa, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun hangan sin piyapanjari. Sa parkala kasyirikan, bang kau sumapa, hangan sin piyapanjari sin Allah ta'ala, habukun hangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sa in Tuhan Rabbul Alamin, makajarikan niya sa baita, siya in Tuhan Rabbul Alamin, bang siya sima pahangan sin piyapanjari niya, manunjuki, bat in siya pahan niya ini, atau kan in nasabot niya, piyagsapahan niya ini, pargala, dakula, sarta, aon kapaidahan niya rakula. Amo yan to mga palangwan agama Islam. So lang sin Allah Ta'ala, wal asar, sapahan ko, ibut hawakto. Innal insana lafi khusr. Maita in Allah Ta'ala si mapariha ini, si mapahawakto. Maita, sabab sin kahal ka sin wakto. Manunjuki sin kahal ka sin wakto, mga palangwan agama Islam. In waktu mahal ka. In waktu ini suway in pangatod takan niya, bukod hadjabi sin pangatod sin mga sila, lang tatao puti, lang nila time is gold. But kuno in waktu, para kanila, lang nabulawan. Hati namang muliupas lang na in waktu, nag-waste ka sin time, maparkala, wayroon kapaidahan, in liupas bulaw na bulawan. Biya na ko nag-usiba, atawa kan naglupas bulawan. Amo di pangatod nila, ha mga laong tao puti, sambat sin bahasa. Sumagawa in pangatod sin kita bilang beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim sa bunal, patuhan Rabbul Alamin, bukod hadjawiya bulawan. Ang palami mahal ka rin ha bulawan. In pangatod sin kita, in waktu, in zaman, in masa, amuna in kabuhita. Amuna in kabuhita. In sa kaula-ula bang mo liupas in waktu mo, hawayroon puspa idda, mahasil mo hikarayaw, kay mo pagdunya, pag akhirat mo, in liupas mo, bukon waktu, in liupas mo kabuhi mo. Sabi in waktu yan, part lamod sin kabuhi mo. Amuna in pangumulan mo, in waktu. Bang mo yusan in waktu paparkala, wayroon puspa idda, di hikawak pahala, di hikawak kaparayawan, naglupas kaw sin pangumulan mo, naglupas kaw sin kabuhi mo. Kabuhi mo in liupas mo, yakaw ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato hal ka sin waktu. Hankan na in Allah ta'ala sima pa hawakto, hasupaya karihilan mo halga, karna in waktu tuy lando mahal ka. Amo ini mga palangwan agama Islam. Sa may tabang in waktu, liupas mo, di mo na mabawi magbalik. Manguliupas na, dumatong dain masa, atawakan waktu ini kaw magsusun na kaw. Napabila ko nagsusun na karna in waktu piyalaway mo hadja, in pangumulan mo, wala mo na hinang in pardakan sin Allah ta'ala, dumatong ng waktu long mo magsusun na kaw, may wa ko in waktu na lupas ko, in kabuhi ko, paparkala, way puspa idda, biyayon mabaya na kaulong mo, hibalik mo, di mo na maransam.
Minsan pa milyon pila kipagransa mo sin wakto mo, balikan in wakto ko biya kain na tagda, hibubo ko in pilak ko in gatusan milyon ko hipagkawa ko sin wakto na balik na lupas, di mo na makawa mo balik. Amo yan mga palawon na hangkan na ayaw ta lupason in wakto ta kamuhi ta. Pangumulan ta, kabata ta. Damikyan nikmat sihat dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan pagkasabos sin pamaranan mo. Hakakurasog mo, halawang pagkapagdaya, ayaw mo lupasa in nikmat sin Allah Ta'ala. Bius kay mo, hinangayon, hikakusog sin pagibadat mo, iban hikalingkat sin hulaan mo, hadlaw ka na. Amo yan, mga palawan hakamaista. Innal insana lafi khusr. Parman sin Allah Ta'ala sabon nato, in mano siya, halawm na sin kalusungan, halawm na sin kalukian. Siyabot sin Allah Ta'ala, al-insan in mano siya. Wala in Allah Ta'ala na may ta, batlong na nalugi na, atawakan sabon na, tudlong na in binatang, in hayop nalugi na. Atawakan siyabot ng kabudburan, in bulan, in suga, atawakan uno-uno na makhluk, duas yung manusia. Sa intaud na sin makhluk, piyapanjar sin Allah Ta'ala, amor in siyabot niya sa lugi-lugi, amo na yung bangsa manusia. Amo ini mga palawang nakamisang, kana dungdungan tayo niya. Dungdungan ta. In ayat kalam sin Allah Ta'ala. Hangkan na yung Quran, suway pagdungdungan. Bukun basahon mo na hadya, biyasin namon lang ta ordinary book yaon, haway roon makawa mo lang ta pangadyan ha pagbasa mo. So in tiap-tiap ayat, suway mo dungdungan. Afala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubihim afkaluha. Parman sin Allah Ta'ala, unuri ka sila magpangdungdung, sin kalam sin Allah Ta'ala, atawain pangatayan nila nalalak na katatabunan na. Hari na sila makapaham sin ayat pagbasahon nila. So in ayat basahon ta mga palangon ha kamay Islam, so ita pagdungdungan in message kabayaan sin Allah Ta'ala. Ha ayat yan. Nariha ini. Bang munawas sa insura hopo ini, amon pagbeta Imam Shafi rahimahullah, bang hadja laong na ini kabogbugan sin tiap-tiap hang kataw rin kato niyo, abon ini hadja bogbugan mo, mamarahina hikasan niyang mudunya, labi luwa hikasan niyang mudunya adlaw daw akhirat. Diha ini lang sin Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr. Naing kita bang sa manusia, hangkan nasway kita muka, mga palangon na agama Islam, lamud kau rin hanasabot sin Allah Ta'ala, manusia kau, nasabot kau riha ayat ini, sinbun natod halawm na kalugian. Suway ini kita magkasusahan mga palawon ha kami Islam. Bang masabot in ayat atau mabasa min ayat ini, insa ko doon kau mikit na ayat ako lumaton panukaing ayat. Hatihon mo marayaw sa may ta ikaw in topic diha ini, yakaw ipon sin Allah Ta'ala. Yakaw manusia. Ikaw in piyag bisarahan sin Tuhan da bulala min diha ini. Sa bunal tuod in manusia inasabot. Bukon malaikat, bukon kabudburan, bukon ka binatang-binatangan, bukon ka hayop-hayupan. Sa inasabot diha ini, ikaw, yakaw, manusia. Imbiyay ta sin Allah, lapi ako, tantutod halaw na sin kalusungan, kaluhian. Law sin mga ulama, impagtaon, lusong diha ini, hadlo ka na kana, hitilak po siya pa, pinar ka jahannam. Amay din kalusungan niya. Illa malaingkan ng sin Allah subhanahu wa ta'ala. Day paraon piyag malaingkan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyag malaingkan niya, bukun lamod day ha mga taulugi. Sabi to, suway ta kita magtuyo, maglugto. Mayang biyadiin, in hikasud ta mag-member ha mga nasabot ini piyag malaingkan sin Allah. Amun bukun lapay, lamod day ha mga taulugi, lusong hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo lang sin Allah, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Upat ginisan atawakan sifat yaun hamano siya ini. In mga sila ini, bang ini nagkalamod sila rin mga upat na sabot diha ini, sila in masafe, mamahardika, malappas dayong hakalugian dunya, labiluwa kalugian haadlaw ka na kana. O nimbeta sin Allah Ta'ala, illa alladhina amanu. Malaingkan lang sin Allah Ta'ala in mga sila bariman. Mga sila naputos
sin pag-iman patuhan Rabbul Alamin in bigi pangatayan nila. Mga taon nagkakahagad katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala paghagad bukon hadjaharila sa daday habi pangatayan sarta piarag bushagin hawabaran niya. Sarta inmatan bariman amon mga matao himahati sin pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia pangadji niya in kaagi niya magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yahati niya in Tuhan Rabbul Alamin. Yahati niya in agama niya, yahati niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya masampurna dumayaw in pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sab mustahil mahinang gawgot in pag-iman pa Allah sin mga tao di magpanuntut ilmu. Makapaham ka sin pag-iman pa Allah labay nga pagtuntot mo ilmu. Hangkan na ima kay walang ulama iman diay na amano al-ilm abun mga tao tara ilmu. Hangkanin Allah Ta'ala na may al-ulama'u parang innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parang sin Allah Ta'ala amura in maingat sarta sa buntol-buntol sa matan-matan nagmamabuga patuhan Rabbul Alamin dayng ha mga ipon niya amura in mga ipon niya ulama. Hati sin ulama nakapaham siya sin pag-agaman niya, nakapaham siya sin pagtuhan niya pa Allah Ta'ala. Mabuntol yung pagtauhid niya, labay rin hay ilmo masawa. Sabdi dumayaw yung panauhid mo, yakaw ipon sin Allah Ta'ala, bangway pamaham mo tungod pag-agama. Mustahil muntol inakida mo, bang kaw ni mangadji marayaw sin pag-agama. Mustahil dumayaw yung pagtauhid mo, bangway roon panghati mo, haagama sin Allah Ta'ala. Alladina amanu, amoy mga sila bariman, ay mga maiman, mga bariman, himahati sin pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Amo ini mga palangon harama Islam. Wa amilus salihat. Hikaisa na sabot at kaina. Wa amilus salihat. Hikarwa niya, mga tao nag-aamal salih. In pagtao nag-aamal salih, amuin mga manusia nanuntut ilmu, hiyati in pag-arama, pag-uwas niya hiyati, piyaham marayaw, kihapahaman nila mayan, kihatihan nila, sin sarayaw-rayaw, pagpaham, bukon amuyin, kawaw na jahakal pikiran nila sa nagpaham sin agama labay ring hapamaham sa rayaw-rayaw biya sin pagpaham sin mga sila kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban pagpaham sin mga sila salafus salih amo indi magsisiha dahil amuin kaya patarang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam palihan ng pag-agama uwas nila hiyati yadto wa amilus salihat yamalan nila in ilmu kaya pahaman nila. Hati na biyag bukan nila in ilmu nila. Sabab di madawhat in paruntungan sintaw na nuntot ilmu. Amon magtipon na dyan sin ilmu, magpataod sin ilmu, useless in ilmu, tipon mo, piangadji mo, hangputahon, kauhaan tahon, lingkod mo, hapagtuntutan ng ilmu, uwas mo nanuntot ilmo in di mo pag-amalan. Mga palanggon harama Islam. Suway in tiap-tiap ilmo, kaya pahaman mo, suway rumagbos yan, haanggaw tabaran mo. Wa amilos salihat, al-amalu bi, hati na amalan mo in ilmo, kaya pahaman mo. Sab, in Allah subhanahu wa ta'ala, paani bakatot niyo katan. Ya ayuhalladina amanu, lima takuluna ma la taf'alun. Kabura maktan inda Allahi an takulu ma la taf'alun. Ya kamu mga bariman, mahi kamu magkabtangan. Lima takuluna ma la taf'alun. Mayta kamu magkabtang hadja sindi niyo pag-anggawtaan. Hati ng mga manusia nanuntut ilmo, pagwas di nila pagparagbuson hagin hawaban nila in ilmo na paham nila. Di pag-anggawtaan. Kabura maktan inda Allah an takulu ma la tafalun. Ingatan niyo ya kamu ipon sin Allah Ta'ala. Sa laggo-laggo, murka, astur, dugal sin Allah Ta'ala ha mga sila magkabtangan di pagbabugan. Ha mga tao magkabtangan, magbatbat sin ilmo sa wala di maragbo sin ilmo agin hawabaran nila. Amo yan mga palangon ha kama Islam.
Hanggang na beta rin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Hati niya mga tao bariman, hati sin bariman, mga tao nakapahambaraw sin pag-agama, sampay biogbuhan, timarang in pag-iman halong bagi pangatayan, wa amilus salihat, salta di magbo sa anggaw takbaran niya pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-amal siya sin ilmu kihatihan niya. Kihatihan niya ba't ilima waktu, fardo ganiya, timindog ilima waktu na ginawawaran niya. Kihatihan niya ba't imagpo sa bulan Ramadan, piya wajib sin Allah tada kanya, damikian aplayon niya, magpuasa sa bulan Ramadan. Na pagkayan kaingatan, ba't wajib magpuasa maabot in Ramadan, lumawag reason, hasupaya hadjain siya di makapag puasa. So amoy ni mga palangon ha kama Islam. Amoy yadto. Hati nasoy kita mag-amal. In hati si pag-amal, bogbuwanta in ilmu kya pahamanta. Amoy yadto mga palangon ha kama Islam. So lamod yadto di, dahil ha mga tao, liapas sin Allah Ta'ala. Amoy in bukon siya tarwi lang dahil ha mga tao luwi lusong hadar sin Allah Ta'ala. Watawasaw bil haqq. Damikyan, parma sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan, lamod, dahil hikato na sabot to sipat ini. Haayat na sabot, surah haupo ini. Lausin Allah Ta'ala, damikyan, hindi malamod dahil ha mga tao lugi lusong hadarat sin Allah Ta'ala. Watawasaw bil haq, amuin mga tao magwasihat-wasihat, magpatumtum patyumtumi, sin parkala kasabunalan. Hati niya, mga tao magpasampay, mamamaytai, sinrisala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao mamamaytai sin agama sin Allah ta'ala. Mga tao magdadakwa, magpasampay, sin kasabunalan dahil hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain mga tao nakapaham sa tayang gautaan, uhos ampan niya piyang hindo, piyag dakwa niya hapag kahinya manusia. Role yan to sin tiap-tiap Muslim, mga palang unhaka may Islam. Muna-muna, kaya wajibang kita manutot ilmo. Puos duas man nanutot ilmo kita, kaya pahaman ta marayaw, ampata paragbusokin huwawaranta. Pag-uos di magbusagin huwawaranta, ampata hipanaw hapag kahita. Atin na hipanaw, hipang hindo mo, in ilmo, kaya pahaman mo. Magdakwa ka, maghutba ka, magnasihat ka, maghindo ka, diin-diin na yung kakausan mo, parkala, ipagpasaplag sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasaw bil haq. Amo yan ito mga palanggon agama Islam. Hikaupat sipat, nasabot diha ini, watawasaw bis sabar. Amuin mga sila, magwasihat-wasihat, magpatumtum tiyumtumi, hapaliharan sin pagsabar. Paliharan sin pagsabar. Hati niya, inka hinapusan sin ayat na sabot, lamod ding ha mga manusia, amuin mahardi kaon sin Allah ta'ala, lapason ding ha kalusungan dunya akhirat, amuin mga manusia, nagwawasihat-wasihat, paliharan sin kasabar, hati na mga tao nagsabar, hakataan sin parkala, laong tatungod pag-ibadat patuhan rabul alamin. In pagsabar, biyutang haulihan, sa mayta, amo iniin laong ta manglang kumisingkatan. Hangkan na in mga ulama na mayta laong na ad-dino kulluhu sabar. In agama laong na ingkatan niya pagsabar. In agama ingkatan niya pagsabar. Nariha ayat ini, hasura ini, sabot haulihan in pagsabar. Hati niya, ingkatan nakasabot, nakaunayad to, dahil hapag tuntut ilmo, hapag iman po Allah Ta'ala, iwan sin pag-anggaw ta mo, hati niya pagtaat harakan sin Allah, pag-ambal saleh, iwan sin pagdakwa mo, mamayta sin kasabunalan, suway siya, tiyatapilan sin hikaw pat ini pagsabar, magsabar kaw, tatasan mo, in pagtuntot mo ilmo, in pag-iman mo po Allah Ta'ala. Damikyan, magsabar day sabkaw, hapag amal mo, bangway kasabar mo, di mo ito mahinang katan, in pagkala na sabot ito. Damikyan, magsabar kaw, hapag dakwa mo, hapag pasampayan mo sin risala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapag khutba, hapag nasihat, pagkain binaybayan, so ikaw magtahan, sabaran mo yato karna,
bangway ka sabar, di mo yadto ma-implement ingkatan na sabot ka ina yadto. Hanggan na, kawalikan ko lang si mga ulama, ad-dino kulluhu sabar, in agama ingkatan niya lang na pagsabar. Pagsabar yan katan. Magsabar haraakan sin Allah. Magsabar ha pagtaat patuhan Rabbul Alamin. Magsabar ha uno-uno na kababayan sin hawa nafsu mo sarta hinang piyang hiyaram sin Allah Ta'ala. At tinasabaran mo, aon parkala kaiinginan sin hawa nafsu mo, sa in parkala ang hiyaram sin Allah, sumabar kaw, hari kaw, mangduli sin hawa nafsu mo. Damikyan, magsabar ka, hono na musiba. Pero tungkay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parkala di mo kabayaan, inyan, dahil habakadaran sin Allah ta'ala, magsabar kaw. Sabaran maduha supaya in ikaw muntol, sarta dumayaw in kaunan mo dunya. Labi luwa, haadlaw ka na, insya Allah subhanahu wa ta'ala, mga palangwan ha kama Islam, amuyad to magkulang maglabi in laong ta nasabot sing kami riha, laong ta maudo sing kami hapaliharan sing pag-upiksa, hagin hawawaran ta, amuyad to inding mga dalil na sabot insya Allah subhanahu wa ta'ala, mataod pa laong tabi mga mawisarasin ako riha, laong ta maudo nasabot tahay doon yaon, sumagawa biya nagbusin wakto ta laong tabi mga haupo na, mura-murahan mga palangwan ha agama Islam, bang mayan ingkatan sinamuin nabatbat ko hain doon, dahing ha mga laong tapang hindo sin agama Islam, kabogbukan sin kita, sarta dumagbos sa ginhawaran sin kita, labi luwa sin amuin laong tanagkabtang ini, amuin pangayoon ko po Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayan ingkatan sin nasabot diha ini, parkala pardakan sin Allah ta'ala, amuin dumagbos sa ginhawaran ta, hati niya magtaat patuhan Rabbul Alamin, sarta iparkala amuyin hikalummi sing ginhawaranta, sarta hikahina hikabawa sin martabat sing kita, amuyin katangkisanta labay ring hapagtaat patuhan Rabbul Alamin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan ko in laong ta waktu sing kami haruman ini na bang agad-agaron dua kami iwan sinamuin guru karasan Ustaz Zakaria Muhammad sumagawa na kabalikan ko in siya biya dagbosaon kabisihan niya insyaallah ta'ala karuramayan balik yadto long ta dira kami ha ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dito na hadja mga palangwan ha kama Islam, kabalikan ko bang aon ha makabtangan sin ako long ta nakagwa nagkasiha ding ha amuin panghindo sin agama Islam baha inyadto ding ha panasat sin syaitan sumagawa bang imparkala nasabot sin ako paliharan long ta nag-amo, iwan nag-atap, iwan sing kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah inadto tawfik ka ko sintuhan ko Rabbul Alamin, in laong ta nakaamo, amin bagbukan ta, in wala nakaamo, inadto butawanan ko, iwan butawanan sing kita niyo di burungog, amo yadto mga palawon hakama Islam, karna in kita bilang manusia, way pagguro, way hibuguro, way hibukun guro, in siya tampat magkalawang na hadja, bukon katan sin kabtangan niya wat laong ta makaamo katan, sa in kita puso unta na hadja iwan ang gautaan inuno na nakaamo in wala nakaamo inyadto hati niya butawanan ta sarta ayaw ta bugbukan mura-murahan madawhat na to in rida iwan rahmat sintuhan Rabbul Alamin sarta sumang niya ang kaunan sing kita niyo dunya labi luwah daw akhirat labay dang pagtaat patuhan Rabbul Alamin damikyan in kamudaratan kajurjanaan sarta kaluhiberuhan sin niya walihan ta dunya labi luwad daw akhirat, labay ng pagmaksiyat po Allah subhanahu wa ta'ala, inatukatan aniwanta, mura-murahan mga palangwan na kami Islam, mamaid na kami rin halapan kalisalasa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.